seo a mesig léomhaíach go. An dú ha sé dul a léomhaigh na feachlann amach, agus hí sin cyfyd a ha sin dul ein cearst. Ok, fuaimid tú peansel agus piece paper ein, nio bors geal agus pean. Jin pause y fideo gus yn bí na rútan sin ein. Nu a hau ddísio, hau dul ysgrifig na harafin suas go coig yn tŵf jan dúlach acu, so on the side of your piece of paper. Or board geal dúli. Ok, ddísio. Dot. Ja dot. 3 dot. Céhar dot. Agus coig dot. Jin pause my dhémas tú. Ok, ha mi dul a léomhaigh amach na feachlann, agus fuaim mi síomhse gan léomhaigh. Agus ma hau fein na feachla cearst, fuaim mi tú, fuaidi tú, tick, a chud ri tŵf and araf. So if you get the word right, if you read it out correctly, you can put a tick beside the number. Okay, fel siw ddísio. Okay, J feachla ha seo. Fuaid tú pause i enw y fideo. A fel siw ddísio son an fregarst. Gas. Gas. Glefa an dúrú sin cearst, má hén, ara bheith ja, J feachla ha seo. Rhys, jin pause y fideo. Ok, J son an fregarst. Fag. Fag. Glefa. Ara bheith trí. J feachla ha seo. Jin pause y fideo. Okay, a fel siw ddísio son an fregarst ein. Gún. Gún. Glefa. Ara bheith céhar. Jin pause y fideo seo. Okay, fel siw ddísio son an fregarst ein. Lac. Lac. Chanw lager hau lac. Agus ara bheith coig. Agus fel y ddísio son an fregarst ein. Goc. Goc. Glefa, cefn yn dŵr sy'n fyrdd yrd. Yn rosyn ffyriste, nio derif, nio cersgliod. Cyfiet yn dŵru.